nitukurumirira na nituku support BBI, nituku support handshake, nituku support presidency noria mareka. Koguo muthenya wa umuthi nitumana kirugo kiega muno twina Bishop Karatu na Bishop Mureu na tungatiria guku Archdeacons, na nitwarikanira ati tuiguithania wega tuthie tugathomithie andu horo wa BBI. Na ndona ati riu haria turi ti haria turari, tona ino ingiraiguire uru muno ngeigua andu aitu matiramenya uria bururi urathie na ringi andu aitu nikuhingicwo. Uguo niturari na mwihoko ati andu aitu nimambiria kumenya ma na nimakwambiria kugia na gacira karia turorete. Horo wa BBI nitwakena tondu uria turaiguaga na propaganda riu nitwaigua wega ati uria twagirwo ni guikara na uria twagirwo ni kuruta mawira maitu na uria Uhuru arahurana na horo wa corruption. Twaigua ati uria turaheagwo maundu mangi kana tukaigua ati Uhuru tigitago ni ta hari na haro in between. Riu nitwaigua hatire na haro cieho, we arenda o andu ba streamline maundu mao na tuthie twi hamwe. Na mimi nasikia hii BBI ingawa sijaisoma pia inataka kujumulisha Wakenya wote. Kwa hivyo kikuja tutaisikiza, tuisome kwa heshima, na pia nitaomba the leadership, wanaita barazas, watu wanakuja wanasoma, wale wanataka kuuliza maswali wafanye nini? Lakini kama unaisupport ama huisupport, kila mtu ako na haki yake.